Namamkele ka Bottle Nation channel. Maamkele na Peace of the Nation. Kurlaka shaka. Namchaya la kula la inena lo ikunena eka bunanga bya Xitsonga eka bunanga bya Xigaza. Ilola le namtha lava vulavula hi yona. Vota se mingava mikhe mi switiva ni switwa ku hi la vulavula hi mani. Moni nga jikajiki. Namtha la vulavula hi Machabemuta. Machabemuta amtiva vota lava mrhandza mara unfortunately na vona na msaveni va hi siyini. Okay, moni veni sungula risimu leri ni nga nghena hi rona veri i vavanuna va tele leri humaka aka Chom number 5 leyi yi nga huma hi 2001. This album will be 2001. Okay, Fred Masini loyi a tiveka ku hi vito ra Machabemuta u velekiwe hi lembe ra 1973 ivi a hundza emisaveni hi lembe ra 2006 magidi mbirhi na ntsevu 2006 a ri na 33 years. Mr. Masini a va ri na 33 years loko va hundza emisaveni. Okay, u sungule ku humesa album yena yo sungula Chom number 1 hi lembe ra 1997 and hi 1997 ene a ngo sungula ku yimbelela o sungula ku humesa album yena number 1 hi leyi nga tiviwa Chom number 1. Album yele anda ku mihembela ani tivi no la ande ka target ya kuna to mani kuna swiyini ani switivi a hi ndini yeleyo nta endla research na kambe hi album yeleyo se a yena aka lembe ra 1998 la ku nga huma Chom number 2 la ni ku nga na tinsimu to fana na vo Xikosha, Chom na Chomi, Mihlolo Center, Fuga Ngulele, Mayanda. Album leyi loko ya huma yi ve Machabemuta yi n'wi dumisa. Nikombela loko ku ri leswi ni nga ta swivula or leswi ni nga ku swivuleni no hemba ni kombela mi comment la hansi la mi byela ku u si leswi swin'wana a swona swin'wana hi swona because na sweswi mina na endla research a se heta hi na mina hi research ya mina because ni sungule tolo this is research tolo ni Steve loko ni pfuka tolo swi kombi ku tlanga tinsimu ta Machabemuta vele mina ni rhandza ngopfu video ni rhandza ngopfu ku posta aka WhatsApp. Loko ni posta aka WhatsApp ni sunuka ni post video n'wanyana se ni Tima yini WhatsApp yo na mina Bottle Nation ale ni ku ri ende ku beni ka Machabemuta ni ku yele in mhaka yitsongo un'wana still a ni WhatsApp ka oko info namhla eBuamatsho ETK akuna mhla eBua eMasha ni ku akuna mi ine benga wasu okay se ni venza masi ni ku no one veni endla research hi Machabemuta cause mina na Machabemuta ayambanangi. Okay, ningo mina na tinsimu ta Machabemuta ayambanangi cause wona a va ha ri kona emisaveni. Se ni tshama hansi ni endla research ya mina ni vutana Manyangati the Komisa ni vutsini aka Facebook ni kote ku n'wi texta a ni hlamula ni kuma sweswi ni nga huma swona ni khensa ku va mi ni pfunile Manyangati ikasile hosi ya mina
Okay, muna mahlweni hi lembe ra 1999 ne ni tweni kahle hayi 2001 1999 akuma chom number 3 chom number 3 leyi yi katsa kuna team to gym dress andisesweka kudeni propaganda nikomela ku tlanga risimu ra propaganda leri angeri azizisi ndatsika tlanga mara ngezi ke tlanga hikwaro propaganda leyi yi nga ka chom number 3 leyi yi nga huma hi 1999 a ku ri lembe leri a yi huma hi this album leyi ni tsundzuka yi loko yi mina ana ri tsongo according to my research mina ana ri tsongo according to my research album leyi yi fiki yi vanga huwa swinene hi risimu lera Xinyumbatsana risimu lera Xinyumbatsana ri fikiri vanga huwa swinene ri fikiri duma ri dumisa ngwenya leyi Mazwa Bemuda cause Mazwa Bemuda loko a hlamba a sungula a languta mahanyelo ku ri makarhi walowo se a kota ku swi yimbelela a kota ku ri ku swi yisa andhawini a swi endla ngoma ende ngoma leyi hanyaku leyi vanhu ku ri va nga ta relate aka yona cause vanhu vo tala a va reelecta aka that song okay hi lembe ra 2000 ku ye ku ya huma chom number 4 lani ku nga no Squeeze Gogo Divorce Card Fashion Yo Ala yanya di chance no red ahlula okay le esim very yanya di chance izimile itume lebera magidimbiri ni vula 2000 ikmasaku makona kuna amo ma 2000 rume 2000 izimile aga this album ya chom number 4 twat
vanhu vo saseka a hi navelelani ngopfungopfu hina vakatimeni no ka ni nga tivi ka valungu a ni tshama ni hanya i na valungu vakatimeni a hi navelelani hi swo saseka yaleyo a ku ri chomi number 4 leyi yi nga huma hi lembe ra 2000 hi lembe ra 2001 2,001 a ku huma chomi number 5 lani ku nga no tinsimu ta vo Bin Laden Bin Laden, Jerusalema, vutomi bya bava, tsutsuma noyi, vavanuna va tele. I xivela ni nga nghena hi rona. Hey, mfalo. Dima arna xicelo xin'wana. Hey, u ri loko munhu va tshiko wa yena va nge n'wi rhandzi. Hey, hi lembe ra 2002 a ku huma album number 6. Chom number 6. Album leyi a yi na matimba swinene. Na sweswi still ya na matimba that album chom number 6. Maiti yona n'wina ni nge zi xavutela. Loko wo ka u nga rhandzi tinsimu ta Masobemuda u ri Mutsonga, let me consider you ku ri a swi tiva tinsimu ta Xitsonga, a swi tiva tinsimu ta Xigaza. A ni ri hi ku u tiva i ta van'wana ntsena ku ri njhani, mara ni ri loko u nge se tiva tinsimu ta Masobemuda a swi tiva timitsi ta Xitsonga munhu swi kata sweswo. This album ya chom number 6 leyi nga huma hi 2002 yi fiki yi va powerful ngopfu. Na sweswi yi ri powerful because mina loko ni tlanga ti-album ta Masobemuda a ni be next ende a ni endli leswo leyi ya mbora yini loko ni nghena aka folder ya Masobemuda yin'wana yin'wana leyi ni nga ta yi cover yaleyi yin'wana yin'wana yaleyi ku ri ni nga ta teka ni fi tlanga yona hikuva a ni be next. Okay, yaleyi a ku ri chom number 6 lani ku nga no Samaria, va le hansi va hlupha, Jaringetela, Mayanda na Xitumbelelani. Aka Xitumbelelani ni tsakisa hi mati man'wana lama mo ku ndzuwe le matini a wu vonaki, ku hanya ku titumbeta a swi laveki. A swi laveki ku titumbeta va ka hina a hi menyana i ku titumbeta. A hi mahlweni hi lembe ra 2003 ku vuye ku ya huma chom number 7 lani ku nga na tinsimu ta vo Sheli na Makhelwani, Vusiwana i Baji, Mali na Society, Akaya Maputsu, Papa na Mhani. Loko mo tsundzuka kahle tinsimu leri
Chuma xaxele maningade hambi mungu teka mahala loko va ka mina va ku lan'wa va ku famba mahala swi la ku a wu hanyile swona a wu hanyi byona vutomi lebyi i bya kahle. Okay, yale i chom number 7 leyi nga huma hi 2003 lama no xuma xaxele vusiwana i baji n'wina vana wa mina siku rin'wana mi nga Mazabe Muda a ku ri nhenha na sweswi tinsimu ta yena ta ha biwa hambileswi a nga lova a ri hava award mara tinsimu ta yena ta ha biwa. Ni kombela okay a hi mahlweni ke chom number 8 yi ve yi landzela hi lembe ra 2004 lani ku nga no mahungu ndlela ku nga no Budnanganga Nwatlula Moko was John ekata mfundisi. Nikombela ku tlanganya na Nwatlula Moko ntlanga that first part. La marito ama paki wa xitsonga lexi xi humaka laha xi lava na dictionary ya yaleyo a ku chom number 8 leyi nga huma hi 2004 and kombela ku tsema this first episode ne ya landzela yin'wanyani na ya mahlweni ni vulavula hi Mazabe Muda. Minyara ku subscribe ni ta kota ku kula ni ta kota ku nyika matimba na mina ni kota ku researcha ni kota ku tirha swa YouTube ni kota ku kula ni twi YouTube istimani ku ikombela mi subscribe na yena ta kota ku fana na lava va nga fikisa 1 million se na mina ni kombela mi subscribe ta kota ku fikisa eka 1 million. Peace of the nation. Sharp.